Kani kadega Batesi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balwan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Kajing temu ban senapan heno ya kasurok ka bapenyeso na ka nongba Shillong sadauki hadu tamabil. Shen on sedang no mentau snam arjar arpau. Ya kanela pentep do sembut Menteri Rangba Kajela uba prestun tensong uba khmiru ikatanan PWD roads. Hak jekran bar kinong pathai khobor hak arp santrek mentau banai rempang arhajar arpau uba prestun tensong ulaong ba kajing khenjing dia na kabenta ban siu banut ksan ya ka bai khandau shekitra jaka ladap na dong shadong bat ya thuru ba nakalyang jong ki district collectors jong ka East Castles bat West Genders district Shen kin sapanmi ya kajing bermenapat ba hakabai day bat kajing shim jaka. Na kabanta ka ni kasurok on baiting ka da ka Japanese International Cooperation Agency hakajing lot ka bakot sihajar sispa propenyo point san klor tingka. Nalor ka ni kapisa kantopru ya kajing seu balut ksan sikitra jaka kani ka project kan kot hakajing lot ka ba sihajar laispa nyo punyo point san klor tingka. Kajing snapan he ya kani kasurok kalong bantai ya kasurok saulan ni ka 4 lane kaban sedang nadu sherpi kabanya lengba ka nyomer upper Shillong bat nang nepat onsna da kasurok 2 lane ban penyeso ya kadauki hadu tamabil ya kani ka project lapia hakisau benta kata kajingsna ya kasurok nadu nong pedeng sya tamabil na nong pedeng sya pun ursla na light lingkot menlem bat sherpi kiban ya lengba ka ketem sa jong kisipai section 3 kamud ba ka final award ba kemna da kaliang ka district collector ki assess di jaga ye puta kan bade nang sudong den nang tu ladet nang sudong kinsa publish apo kan newspaper da ka final award buat uta udah ban yo kata ta bade ban kata apa hiadin jong ka final award adin bakila publish apo yune publish apo ka kajet ka notification kan bapor kan non kapor ko masih benai yo don biang ka claim so objection kai dia dinangta kabamut ka ketuka company kamut ka napo dali ke jai ka ke ban pha noi ka pisa po DC for disbursement kalian jongi ngiso ong biba le ka bodon ka ban le nangta hadin nangta pila de siu Hanover no ya jaka da ka construction wedding of kata mereka land acquisition social impact assessment swaban ya kalan acquisition kila aswa ka social impact assessment dan kasawan ka land acquisition lam takan mian kata kadika belum kata kadika ka ak kabla press strike lam ka land acquisition